Kasililia Michael ngayon paron ko ni Ramon senior pastor and momotsawan UCCP Saipan mabil patuyan ng wasan broadcast and Ponpei puyan ka pata pukon Protestant Hour and Weekwat kulilitiyang April sa glimaw riakit sa kayo o pweki ban patuan program wat pon molen pon pe sarawi wat pan kubren samatal court ban wiya tungal sagartan kayponi pan kubren samatal court makatin moitang tile pagtailan kak supplement kita tungalen kian so mau and korong supplement masan o ay tungal kawewe kan puen kak so say tile kotoke pene masan and court on years and moren ran pukat iban patuan tola o uya ay tungal sagartan wow pan kupuran ersoko likant ko isonan ken ko nan ken ye ko o lapelapen paliantia chorus pon pe sarawat pil kapatayang ay tungal wow pan kupren rail kaun kan makitiang sabul maraila ral tungal pukon kawkawait palu chorus and supplemental years and when Pohnpei or Maslik and Pohnpei. It was always in round what my go ipatuan sang nan supplement Pohnpei tema and Christian endeavor the CE or alap kasampal makaliliti yung ran April resa klimaw resa kayo Oralaba masani trial and Sarawila o Peking Masan and Court. Trial and Sarawila o Peking Masan and Court. Kawit and Warakan Jesus one baron Peter on trial. Trial and Tamataman ire kasampal kan me Jesus katin wiatan and weekend Easter wikay samalaro o kawit pukat man ko itawan to tanan supplement momotso kalanter pagtailan ka katkataman ira kasampal kanan atayan moren saulang Pohnpei tabil maslikan Pohnpei pitakayo ralaw teore tikay sa silule le sa kisu Orala po ipan kapureyan Trail and Sarawila o Peking Masan and Court. Patuan watakeng tayo. Eri, kumail kauna bata o kosaneti mo amail lamalamakan. Kumail masamasan o kopor-por kita kapaikan. Makumail panale anso met Jesus Christ pan katin purato. Kumail peki ang court. Songin inang kay miere mail anso makumail second marain kila court. Kumail ter muitong songin inang ko encounter amal maur anso wet. Kumailan Sarawila ni Mekoros makumailkan wiya. Tuwan court makatin malipi kumailto akatin Sarawi. Pupuk Sarawi masa ni kumail utan pan Sarawila pungay ima Sarawi. Ni amalkan kapakapong court kumailkan likwariya ki samay yeyi makin katin kateng kitail ta
aramas chorus main song tayo nintuan makoneng and amendment e wiyakan kamail tan kin lamun ki nintokan amail kay nin sampawat what when masan sarawi masan en court penien katin kapayata orala pa masani Thailand sarawila o pekiyong masan en court menko nanran pukat kamelel menan sampapon Kitail katket patpato nan moyew matrakela si selpin songen somao kaper o matamatawan armas kin punot kita tuan tama kin wiwiyawi rain reatail armas tekan en sampawat ikamelele me poik kosonet en boikan momotso kan solar moy ren kap tupene nintuan an patail nan tempat sarawikan o programan momotso kan pil luwat kila en aramaskan sutakan tupene o kau tak yang samatal court trail tone fesem trail payamao poki sumao te lumum kapero second trail lelito nan fesem awasa tekan nan sampa pila kaya tan momotso pil patpato nan masako resula moy ang railen kak tupene nan ten pasarwikan o kautek ikamelele po kosanet me kareta rail programen kakele rail moren saulan pil tikila o pil kamelele me rail moren saulan pil kak luwatala Ari, ipaton kaunaptar ire silu, me bankan sosek tail o orela penranwat. Tailen sarawila o pekiyang masanan court. Tawat sarawila manko. Iban song sawas on peta kasampal wat kamelele me amendment tail anane mangi tabuiwe kila yamomane iban kak sarawila nintuan wasan kawitan ranwat pitakaye uralaut tikay saksilu lel esakisu kayo nira kasampal en oralapwat en pesapang en oralapwat ye Thailand kaunapta atay lamana ni patron why prepare your mind. Nintuan tame pite so second trial nan retikay saksilu. Emasani kumail kaunapta o kasaneti mau amay lamalamakan. Kumail masamasan o kapor kite kapaikan kumail panale anso met Jesus Christ pan katin porato. Tamat Jesus Christ pan katin sapalto panale yang trail ranmut trail yang kau nop o masamasan. Pergi sangni kawait o inokan mesansal nan supplement masan puksarawi. Katin inaw kayang supplement solang kan. May rail kan mapuson kang Jesus Christ pekiyang o itaitawan kupure ni ran me ban katin sapalto aktal ban paten ino maiko ye no an mosotuk talban yang ipoktala nanlem o paten lingaling marainen samatal court o kau tak wasaw pepol insanama melele sutu soma matak insensuat songkan sutukin miya wasaw ai person and trial kopar may euran ni anso suta imui patupot may ban patang ria saulamkan
o kau ta kyang samtal court ko la te sot ino man ko mainin ka sampal Thailand tamtaman nia Thailand kaunapta atal lamalam pag Thailand kak sarawila talana na pasan ke ino kasampal me patapat so te tuwete kansan mawen sampawat makin lepinansa ap ino patapato aban pasan of trial pag Thailand kak wakit atay lamalam sang mormerang ong mor kap ne tuan masan ng kaun san na saraw iro kayo me imen Thailand ko kubrian pues Thailand kak wewek kaunapta atay lamalam punian so mag Thailand loisang songen mokit kan te sansal kan me sampawat kanan ak Thailand kak tamtaman me yet me nananti kokonop masamasan yenter wia o yet me ban wia puen kapoyata kupren kauno o kolokol inokan porque tanon kansan mau mag Thailand nananti kayan so may lokolongki atal papai pon sampawat atal kopor ke maran maban katin sapalto katin lauto laut pat pan sapul matal atal tongal kaunapta atal lamalam pag Thailand ka kaunapong anso rekariyaw main ko may paton kaunapta po yang kawewe wipa na Thailand sarawila o pekiyong supplement masan nan retrictagay sa payo pita kawitigin trial me a trial more and williakap a trial more ren Christ and waksang more merengo meanwhile kan patawan changed life mewat sutamangay nintuan panawan wan paron polong saulangan Cornt karyaw ralaut limaw retritagay saksu me niemen patawan aleta Christ and wiala account o pekiyang patitiyong men mas koros momalar abak kap ren Christ more kap ren Christ panut walianti he changed life of manko magtail yang kapitelong nan lukan komauren pitaganister me apten nek nan sampom samlaro te nan wikay samlaro tail ken tuan pekaran nensaro tail kasampal kita more me nova mayor nan sarawi o tail pilpilata tailan paten pilpil kasampal wat manko ante mala wik siluta payo muren atail wata pilpilo tailan tamataman inokan Peni kat kiyang tail inokan sama tail coach sabul may inaw may ininin melel may ininin chanatan may ibag tail ban pason kayo kaparpork tail ter ken katiesang o sobe la palio porque megot kaparan te megot lebinanso me ban ka kaparanek trial apso trialan itaytawani o nanant lao lelran me ban katin malipay trial te eban katin sapalto so anan sa oriaw manko so lang koros patawan kaukaw pa hey change life and pataki ang trial me niyanso me
tungal friend ko ban lukayang ye ni songan mokit kan mergen angwia tungal mau kapren Christ ban mie songan pilpiliu na tungal mongyong the more may ban patawan isuka patang mo po isolat perangkeng makompa we amet akom kopor mo ngesaraw makatin kosonati songan feeling nan more kapwat kom solar men patang porque kom solar kul more meren akom yalatar more cup ren Christ ari change life te atay moren kiwakilata wakitak sang meren ongkap ima ban so say trail and sarawil o peke yung masan ng kot o kem segla irakasilu nan retreat kay sa kisu lel isak walu and wasan kawit and ranwat wan paron pite nan sabul me irakayo teksin ko kayo kitail and kulukul atrail matamataw o sope lang Christ me we atrail ka sope yung Christ magtrail sa ulang kan kin leleng songan kapal kan ta kasongsong kan makin karampo atrail mauran sa ulang ire kasiluwat man ko pankak mo itang trail and tamanta me so men pankak sa usay trail likin Christ trail ba nanane focus on inaukan o kawit kan me atrail kan Jesus Christ katen kosanati yang trail sa ulang kan ima we akal patay ima we atrail kawit o atrail kopor ma trail ban kopor ke okot me toro sang kawit kan ma Jesus katin kasalayang trail nan sabuli me masan kan trail ban guarantee trail nan puputi are amak trail ban focus on Christ me anso wat kat palimaunan court o katin wuli-wulian trail yan so koras ma trail kan peki sabuli ma trail te trail court om adan kan mag-trail tungalen kita supplement ke Jesus makin William trail ima ban katin sawasay trail pag-trailan kak peweti kapal kan mag-trail kan kapakap pwe supplement ngay sarawi and petalong nanomong yung o kakakenekin kawit and supplement ngayon. Mekod mag-trail sutrakak masani ta kilang kipen masatay. Trailan ka ken. Nirir. Ngeno and tata o kawaitik trail and the trail more. We bewat man ko inin kasampal. Trail sa ulang kan maurailan na tatakwat. Trail bayaki. Trail insana mauki. O trail kin peren ki pekisawas pueki trail aner pasapang ngeno o trail tiartar tuan kasampalen pasapang kan mengeno kin kawete kin trailen kin mayutasang trail punot kapal kan pueki kawete ngesaro are trailen focus on a trail count Jesus Christ pues ekatin sabal ekatong sampa pues en komor ktaila ekatin lokolok katin pola pon lopo sertier omet ekatkat ni palmaun en semakot pues willian ktail ni songan anan chorus maktail kentak dekapakap are manko iresulu pukat kamelele me pan kak sawase emenement trail weapon a trail ban sarawila trailen tama kayo trailen wakita trail lamalang
sang lamalaman mas ong lamalam ren Christ. O pekiang wata-wata kapakap kisawa sang nensaro baktalan mangyala ta wewe kila kubre. Changed mind, changed life, atan more. En kasansaleta, atan wukisanger more en meringo ong more kapren Christ. En sansalta. O kasilu kan seklana itungal sawas, ye Thailand focus. Ak Thailand luwatala, te pekasal, Thailand tamantame inawiyo, mag Thailand focus on Christ. Pwekatin, buyayar tato kasampalan, ton matekila, sapul memor, ton lopo, puen kak, sosay Thai sangnan, more merengan sampa, on more cup, ren Christ, more sotruk. Amen. Hari ay tungal sawas, iman peki mag Thailand, iupanenan, anso mot iban paton wileng Thailo kap. Samat coach at nanmarki o kaun kalangan. Kami kapingaki ir may samat court pagi anso mau me ngay so war pil William Tier kaunakan en momoso o pil kawewe ira kasampal oralap en ranwat yamomen saban kak sarawila o kulukul at inaw pekiyong o itawan sabul memasan en natpusaraw. Sa kamelele may repukwat emenemen kit sotakak paton kapayata ma sota sawasan ngay saraw ma komkaten kaunapta puniat pan peki komken moiteng ngeno en kaktulale o sapangala apaliala anan kanana eumor imay paton kapengki peki etungal kaunaptawat ikobarbar keme ma sota sawas pen ngenong sarawi Irail kan me katinda patuan rong kawit wet sutukap ken ap mare muiten ngenoen kak itan o kawewe masan pukat mang samat court raban ken tuan melel o poitan mopkat nan raimor kapin ke mang samat court porque solang toto daramas toto ban karonge porque ran pukat wepen patak nan wewe nan media nan radio en kak sawase aramas tot komkatin itan kawit wet o pain kosanetiang nan ewo kupur te ewo mor porque en kak sawas kalangan en kupromi may samat court imet ngay sawar partisang mong silangir, kaping opek, ilang kabayan sa pulmoyeros, mawia at son komoro son Lord Jesus Christ. Amen. Kasililiya.